Bergenizler ulaqti başlaylı. Sorun köp, yetişiyiz gerek. Urmatlı çavandazlar, urmatçı atkanlar, kelingizler. Mınакей достор, Құдай бұйырса санаулы уақыттарда улақ башталады, дағым бір рет. Ассаламу алейкум жалпыға. Достор, туғандар келіңіздер, улақты başlaylı. 18 ноябрь. Атчандар, Бишкек шары. Сіздерle қайрылып келсеңіздер келеді өзі. Дача су айылы Карим Ажының той улағы. Уылдарына жана атасына баталып той өткөрүп атат мынакей жигиттер. Мына Құдай бұйырса азыр ойын башталады. Толық тартып баштайбыз. Маалымат ретінде дагы бир айтып өтөлү. Бүгүн 18 ноябрь. Эйлек улактын эрежеси менен оюндар өтөт. Ал эми 20 ноябрь күнү торпол улактын эрежеси менен оюндар өтөт. Жакшы дуалар ушул бүгүн Карим Ажы ниет кылган улакты баштоо алдында турабыз. 2 күн улак болот Құдай бұйырса. Замир, тартып чыгарып койгула аксакалдарды. Пресси койгула, бир пресси. Улақты алып келіп атат. Арген балбан екен. Баракелді. Улақ башталат азыр. Жаш күч командасының ойыншысы. Арген балбандағы келген екен. Жалауаттан бері. Улақты алып келді демек. Азыр балбан. Қара чавандаздар келіңіздер улақты баштайлы. Дуаны берейлі улақты баштайлы. Şandağınızlar, kelingizler. Ulaqti başlash uchun baringizlar kelishingizlar kerak. Kelingizlar baringizlar. Kelingizler, yaqin. Karim Ajının danchaqatini Baxtiyor Damulla qaysi yoqdasiz? Baxtiyor Damulla qaysi yerdasiz? Sizga ot tayyorlab qo'ydik, qaysi yoqdasiz? Baxtiyor Damulla. Assalomu alaykum. Alыс yaqindan kelgan chavandozlar, kuyarmanlar, Qirg'izistonning bulung burchlaridan kelgan, O'zbekiston, Qozog'istondan kelgan qo'noqlar. Baringizlar mana shu bugungi mening Karim Ajı do'stimning Ayşatan menen Ayşatamның юбилейіне арнаған. Ошондой эле кичи уулум Манастын сүннөт тоюна арналган чоң улакка кош келипсиздер. Амин. Барыңыздарды иншаллах жети көз түгөл көрүп турганыңызга баарыбыз курсанбыз. Кудай буйрса мына санаулуу мүнөттөрдөн кийин улакты баштайбыз. Улакты башташ үчүн азыр сөздөн баштайлы. Карим Ажынын 76га чыккан Ayşatam кече 45 жаш Ayşenem менен жашаганга 45 жыл болгон юбилей тоюнан ушул Ayşatamдын сөзүнө сөз берсек. Ayşatam сүйлөп берсе. Uzaktan kelgen, yakından kelgen tuğanlar, ulakçılar, ömrüңөр uzun bolsun, jakşılap ötkörgüler şu balanın toyunu. İşiңерге ийгилик. Hoş gelipsizler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Urmatlı mekendeşler, jana chetten kelgen konoktor, özgöçö ulaqtın güyormandары, palvandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы, жана берекеси болсун. Кадырлуу Айшата, ардактуу Карим Ажы, мына ушул берген тоюңуздар Кудайыма жагып, Алла Тааланын жакшылыктарын эшигин ачкан болсун. Жараткан Алла Тааладан тилегиңиздер бардыгы кабыл болуп, мына элге той берип аткан, кайрымдуулук кылып аткан, урсактарын тойгозуп аткан, ушулардын бардыгын сооптор өзүңүздөргө жана сиздерден мурда өткөн ата бабалардын арбактарына Кудайым жеткирген болсун. Ал эми уулуңузга мынакей манасы уулдун тою болуп атат. Ушу Кудайым бурса Алла Таала узун өмүр берип, баатыр кылсын, берешен кылсын, ыймандуу кылсын, ата энесине күйүмдүү кылсын. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жакшылыктарды каалоо менен биргеликте буюрса мынакей быйыл улак башталып атат. Oyunca inşallah bu ıntımaqtın sportu, bu çınığı, güç sınağının sportu, ankeni bu çılkı, bağı, at çavu, bizden dinimiz, madaniyatımız, bizden sportumuz, bizden unuttuk oyunumuz doğanlar. Andıktan inşallah barınızlar, özünüzler bilesizler.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala жылқыға ғана ант içken, başka mahluklarga ант içken emez, canavarlardan. Peygamberimiz aytkan bu dünyeden bana 3 nerse süykümdü oldu. Birincisi aytkan atır, ikincisi ayal zat, üçüncüsü at degen. 3 öten akende atır, ayal, mınaki at dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü at jarıştırat ele, o özü bayge koyat ele. Andırtan hurmatlı ağay musulman bir tuğandar, Allah Teala barımızga densoluk versin, çavan desteriz argандай travmalardan saktasın, göz tiyülerden saktasın, atlarımızı da göz tiyülerden saktasın, mamleketizge tınçlık, amandık, birimdilik, dostluk versin, daima birimizde ayap, çınığı bir dost bolup, çınığı bir tuğan bolup, birimizden öçöşpöy, birimizge at salıp, birimizde mınday kılıp, zulümdü kılvay, çınığı küçsünü aşıp, jakşı çavaylı. Buga çeyin ayavay aytıp geçti, sudiyalar var bu jakta maşallah çeşitliler var, oşlarının bağırdığına kulak salıp, İnşallah birinin toyun buzbay, birinin toyuna kuda kalasa jakşı niyette kolumuzdan gelgen salımımızı jakşı koşaylı. Ana nurbatlı ağay musulman bir tuğan, biz Allah Teala'nın kulumuz unutbaylı. Sport, oyun, tamaşa, toy dep Allah'ını unutup kalbaylı. Allah'ını estep daima şükür kılıp, Allah'ını estep daima razıçılığınızı bildirip 5 vakit namazda okup jüröylü. Anan bizde hurmatlı tuğanda tuğra çünösüzler. Geyde şunday tilibizden jaman sözler çıkıp ketet. Oşu tilibizden jaman sözün orduna elhamdülillah, maşallah, Allah akbar, karma palvan, azamatsın degen jakşı sözlerde aytaylı. Eneң degen sözlerde aytpaylı. Bu öte günö жазылат. Buga inşallah jakşılık bolboyt tuğandar. Anan attardı uşunçalık bizdi götörüp jüröt. Bizdin arı verip jügürtüp suyuntürüp jüröt. Attın peşenesine çapaylı. Attın peşenesinde Peygamberimiz aytkan el-hayl ma'kudun fi nawasi el-hayr ila yevmin kıyama. Attın peşenesine Allah Teala kıyamet günge çeyin jakşılıkты basıp koygan tuğandar. Uşu jakşılık baktığız, uşu jеңişimiz, uşu baktı ırıskыбыз, uşu degen ne bu? Kançalık jakşılıklarımız var, oşonu özübüzdün baktığızga özübüz balta çap, attı inşallah peşenesine çapaylı. Çaba turgan yerleri var özüңүздөр. Bilesizler. Andıktan çaratkan Allah Teala barımızga uzun ömür jakşılıklardı versin. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Karim Hacı Allah Teala uzun ömür versin. Çın densoluk versin. Eki dünyada bakıt versin. Ayşe nemenen daima baktığımızda bar olunuzlar. Uşunday jakşı toylardın üstünde körkü olunuzlar. Mınake uğullarına, bala çakalarga özgöçe mına manastın toyu olup atat. Allah Teala ömür versin, ırıskı versin, iman versin, dölet versin, güç kuvvet, batırlık versin, berişen versin, iki dünyada bakıt versin. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah razı olsun Damla. Allah razı olsun söz kezegini. Bahtiyar Damla göreli söz kezegin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hormatlı palvandar. At üstünde oynayan Kırgız'ın jigitleri. Açık tilmen aytkanda erkekler. Albatta bugünkü oyununuzlar kut bolsun, toyuңuzдар kut bolsun. Albatta bu maksat men ustazım bolat. Men uşul ustazımdın kolunda 6 yıl okup bütkönmün. Bu ustazımdan keyin dagı başka sözlerde aytışlık jakşı bolbay kalat. Kansa dagı hormatlı erkekler. Bugün erkekçe oynaڭыз, çınında da sögünmeyi yok, maqtamayı var, azamatsın dep, küç atasını tanıbaydı. Kimge nasip kılgan bolsa, bular Karim Hacı, Ayşe Tavuz bereşendik menen berip atat, başka bir palvanın algandığına ne siz içiniz tardı kılat. Kayra şul alıver, palvan bu alıversin. Kimge nasip kıldı, alıversin. Bardığına gerek bolsa bir adamga nasip kıldı, oşol adam alıversin. Bakıldı kılbanınız, içi tarılı kılbanınız, biroga zulümdü kılbanınız. Mına şontan hurmatlı erkekler, erkekçe oynaylı, albatta küç atasını tanımaydı. Kimge nasip kılgan bolsa oşol alsın, anan atqa zulümdü kılbanınız. Özgöçösü azı ustaz aytıp ötketти. Hurmatlı tuğan, oyun dep turup, peşin namazыңызды kaldırıp koyboңuz. Peşin namazды okuңuz, asır kelgende çıkıp turup, asırды okuңuz dagın, kayra attın üstünde oynay beriңiz. Albatta hurmatlı tuğan kartabız. Allah Subhanahu Teala Ajekebizge jana Ayşe Tavuzga tapkan nesileriне mına ulakka, toyga buyurdu. Kalgan tapkan baylıklarını acılıkka, umraga, meçit salganga, medrese kılganга, yetimlerge, cesirlerge, sadaka cariyalarga Allah Subhanahu Teala buyurgan nasip kılsın.
жана Манас уулубузду Аллах Хасан Таала акыл эстүү, өңү түстүү, дин менетini кыла турган, Куранды толугу менен жаттаган, ата-энесинин ыраазысына жете турган, кыямат күнүндө ата-энесине кала берсе чоң ата чоң энесине дагы алтындан таажы кийгизе турган инсандардын катарында кылсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати ва қина азабан-нар би рахматика. Амин. Алла разы болсын дамла. Эң өлгөн эле биз туугандар, алыстан жакындан келгендер бүт бардыгы сиздерге бир сыйра правиланы айтып коелу. Биз бүгүн такым чабабыз. Только такым чабабыз. Эрдин кашыга ураган эсеп болбойт. Угагыла. Чабандаздар, арттагылар барыңар угагыла. Эрдин кашына ураган, тек салган, жип байлаган эч нерсе жок бүгүн. Бүгүн таза адал улак болот. İnşallah Xuda kalasa barыбыз жакшы чапканга Аллах насип этсин. Азыр мына жогорку жактын судьясын сиздерге тааныштырып коеюн. Мына Сүйүн, Кылдыйкы жактын судьясы Эркева. Мына экөө тең жилет кийип турат. Сиздерде урматтуу чабандаздар, булар деген эки судья эки марада турат. Ортодо мен турам. Эгерде сиз ортодо жипке байлап, же тек салып, же тура эмес иштерди бизден айтылган правиланан сырткаркы нерселерди кыла турган болсоңуздар, мен келемин, айтамын, сиздики жок болот. Эсеп болбойт. Бир гана ортодо бир гана мен сөзүмдү басты. Эсеп дебедимби, эсеп болбойт. Мени менен келип талашпаңыздар. Бүгүн туугандар баарыңыздар коноксуздар. Баарыңыздар коноксуздар. Бирок бүгүн өзгөчө конок Карим ажы. Карим ажыдан башка коноктон бүт баары чабандаздар. Берде бул Ташкенттен келди эле, бул Казакстандан келди эле, бул бияктан келди эле деп айтпайбыз. Бүгүн баары ушерде күч атасын тааныбайт. Бүгүн улакты эркекче чабабыз. Мына Бактиярдан мына айткандай, эркекче улак кылабыз. Только чисто такым. Такым чабабыз и халас. Мына азыр жогорку жактын судьясына да сөз берейин. Кыска сөз айтып койсун. Куп коюңуздар. Ассаламу алейкум жамаат, албандар. Әрем ашта тоймар кулук болсын. Албандар, мынойте белги турат да саман. Ошо самандан 1 метр сыртка түшсө да бербейм, капол болгула. Отор ичине түшөт, жолда правила кандай болуп келет, не болуп келет, мына Замир өзү айтты, ошонун сөзүн угам. Бирок нерде менен чырдашып, талашып, башка сөзүңөрдөр айтпаңыздар, балдар. Ачык, таза, мына тойду ширин кылып өткөрүп алайлы. Айша Тамын баласы Абдукарим ажы. Абдукарим ажы, өзүңүздөр билесиздер. Бул жөнүндө дагы эки кыска сөз айтып коеюн. Мына быйылкы улактын Лейлек улагынын открытиясын Карим ажы той менен баштап берип атат. Ушул Лейлек улагыны бирден бир чоң салым салган жигитибиз ушул жигит. Ушул жигит бүгүн мына бүт бардыгына элге, Кыргызстандын булуң бурчтарынан баарын чакырып, коногуну коноктоп, тойуну тойдо өткөрүп, улагын улактай кылып сиздерге адал улак берип атат. Улакты дагы адал чапканга барыңыздар, ниет кылыңыздар. Анда эмесе сөз кезеги Карим ажыда. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Мен сөздү кыска кылып улак баштайлы убакыт кетти. Ашка өтөлектер, тамак өтөлектер өтөп, намоз тийип, боз үйгө кирип чай ичип чыгыңыздар жамаат. Жамаат, биз бүгүн кече ушул жоролор, достор менен, туугандар менен чечтик. Такым чабабыз. Казакстанда, Өзбекстанда кандай чабылып атат? Точно ошондой чабабыз. Тек жип, эрге ороп алмай правилада жок. Бүгүнкү улактын ортодо ким жип менен байлап атат, тек мына Замир бүт өзү контрол кылат. Анан судьяга 2 метр, 1 метр калды тиги бул сиздерден сураныш туугандар, жамаат, жакшы ширин улак кылайлы. Иншалла, ушул жерге жакшы ниет кылып келген палвандар, кана келиңиздер, амин. Алла Таала ушул палвандарыбыздын билегине күч кубат берсин. Ушул жерге жакшы ниет кылып келген палвандарыбыздын баардыгы ниеттери таза болсун иншалла. Барыңыздардын жалыңыздарга, такымыңыздарга улак ашып, жакшы кушу курсан. Ушул мени мына ажы атам ушул үй бүлөбүз менен кылып аткан улак салымдарды жакшы ийгиликке жетип алып кеттиңиздер. Мен барыңыздарга ыраазымын. Тойдон кийин дагы жакшы дуаңыздарды берип кеттиңиздер палвандар. Барыңыздарга ийгилик. Амин. Аллаху акбар. Азыр биздин мына дамылабыз, Максат дамылага бир берейин. Мен дайым суранам, жигиттер, алым кишилерибизди сыйлайлы, урматтайлы. Мына ортону сулуу кылып туруп коридорго ачып бергиле балдар. Дамылабыз азыр бир чабып келип мына саманга жогору таштап берет, жогору саманга. Ылдыйга алып кетип, о улак башталат. Дамылага азыр жөн эле мындай бир чабып туруп, бир саманга таштап берсин, сыйлап коёк. Шашылынча экен дамылабыз. Кана эми болбосо палвандар коридорду ачып койгула.
Takımına bazın şaşmayın. Damla takılmazat çağırıp жүреді damla. Коридор. Коридор. Азыр сау. Коридор кылып берип койгула уят да, жамаат. Коридor кылып берейик. Дамла сабанга таштап берсин. Улак. Азыр bir aylandırıp gelip durup. Taşlap eret samanга şul жерден. Улак башталат. Damla кайерге таштаса паскайда пасты салып аласыңар. Кайерге таштаса ала бересиңер. Ha, sal düştü okşayt жерге. Жерге түшкөн экен жигиттер улак. Жерге түшкөн экен мынакей. Бул жерде экен улак. Олексон. Мына улак жерде экен. Сауыр жигиттер. Ай. Мынакей бүгүн улак болот го бүгүн. Улак жердеби Сейдали? Улак жердеби? Улак жерде. Паскайда эле. Максат дамла салымыңды алып кел. Максат дамла кел салымыңды алып. Ай. Ой. Mınakey birinci ulak ketti dostlar. Bu yakta balgondan. Ar taraftan gelген balgonlar. Ulak çıkkan eken. Birinci ulakka biz yetişmeye kaldık. Antip telefonda dayardangacha. Taştap ketdi işte. Öңөрүп кеткен азыр Баяман Муралим уулу ылдыйга таштап ошол алып кетти. Азыр билбейм кимде келип атат, азыр көрөбүз жакын. Жок, атыбыз биздики өтө жинди бүгүн. Кимде келип атат, улак келип атат кимде? Ай. Кимде экен? Ай. Talpa menen baratat. Tayga da otat, tayga. Tayga da otat nake. Bunda baratat. Kimde eken? Tak. Ay. Manas okşoyt ha? Manas okşoyt. Manas. Erlan, söz sizde bırak. Sizdagi çoğ alaman ulaktan ötkörüp жүргөн жигит. Biroq chetga suyrup ketishdi. Qaytib keladi. Az ko'ramiz. Dostlar. Sürüp aydap ketdi. Biroq qaytdi. Erlan, söz sizde kezegi. Qaytdi. Savurbek yaxshi so'z bor. Kimde keladi jigitlar? Qiyasdabı. Manasda da otat. Barakelde Erlan. Buna oldukku baraga. Manasda da otat. Alaydım kulunu. Hayda! Ay. Kıyas kıca Manasda. Manasda otat. Hay gel az kaldı. Çocuğunu al. Hayda. Hayya tasla. Tasla Serge. Tasla. Düştü mü? Ha barakelde. Kötöründü bayrak. Bayrak kötöründü. Hayga kaysı palmak taşladı. Hay. Barakelde çoğurtku maraga bizge bu tayga Karimacının mıkı iğnesi alıp gelip say olturanlar taydı. Ha Manas eken. Yakında buna suda gelip azı bizge tanıştıran kaysı çavades tayga taşlagan mı? Jogorku berkiге ketdi. Barakelde Manasqı. Manas Niyaz. Oş oblastı. Özgöndün palbanı. Manas palbanına birinci sorundu say taşlap ilgili gece doldurat. Tay! At kimdiki Manas palban? Özgönden Elburs. Barakelde Özgönden Elburs palbanın atı menen, atpazdın atı menen. Manas palban bir tayga taşta ilgili gece doldurat. O bir Manas. Manas, qotur, bata ver. Mikrofonu verip qo'yalasiz jigitlar. Barakelde toy baldarı Manasqa. Omin. Kerim akabızın toy tinç etsin. Toyu ulansın. Şunday toy kılgan bizge de nasip kılsın. Buna baldarında ömrü uzun bolsun. Şu Manas dep kişineki olası dağı
улакчы болсун деп акам ниет кылып койду эле. Ушу жаман болсо мен де улакчы болсунчу. Баракелде. Ушу атасына окшогон патриот жигиттерден болсун. Карим акабыздын да кулакка кошкон салым өтө чоң. Ушундай кишилерден болсун балдары. Той тынчасын, келген палвандардын бардыгы аман эсен үйүнө тынчамай жетип калсын. Карим ака той болсун, той кылып болсун. Barakelde. At çapkan Manaskar Ahmet, at taptagan Elburz atbazga barakelde demekçiyiz. Nake. Bayis balban konukta barakelde. Ulan talanda. Hıldık aydağızlar. Düşkön hazır. Paska ulak gitti. Paska barışı. Ne ulak. Takımda çıkan eken. Hıldık maran gözde alıp ket otar. Bugün ulak жалғыз шығыш өте қиын. Балбандар дағы көп, аттар дағы көп. Баракелде мынаке. Алжа қайнап атқан жері улақтың. Мынаке. Кімде Ағатжан. Ағатжан балбан. Кім екен бұл? Тақымға басты бұчырата. Айда. Айда. Кетті. Чүк. Жетіп барауы жоқ бұл. Ay bir sınav takar. Sorun vergizdi. Argel. Sağa çeyin manar. Anam Aybek yerde yaşlardın şarı canlılar. Argel vatan dilesi. Barakelde. Odanından kancalı olur. Balbanlık versin çıratkan Allah. Ya be. Kimine bağ olup gelse ojanın sorun baygelerdi. Bardığın çapçıp yetkeniga tilekleşmez. Barakelde. Buna bizde ben suyunun oyun bilip atamda. Boz tövbe samandan nar ötküle de aytıp жүрөт. Mına dostlar, azı toptu geçip atkan Gökat. İlyas, assalamu alaikum. Aleyküm. Barakelde, toy kutlu olsun. Ha, bolsun. İlyas, at beni tanıştırbaysın bu. Ne olgan at? Bu at Ümit Akanın жаңасы şu. Hem üretti attı. Bultur görünbediler, bu yıl çık otağı deyim. Ekinci, üçüncü bağı. Aha. Aha. Şu Kökbörü degen. Abi barakelde, atın atı Kökbörü mü? Kökbörü, Akbörüsün arkısı. Aa, ekö eken, biröv Akbörü, Hem Akbörüsün salamı. biröv Kökbörü. Ha, жақшы. İlyas, bu yıl sezon kanday bol atat? Sezon hem birincisi var ki. Aha. Bu da kaldı hem özüm. Ha, rayonlarda kanday boldu? Rayonda en başarılı. Жоқ, öz Жалауат тарапта. Жақсы oldu. Жақсы. Тазарып атабы? Yıllardan жақсы oldu. Ha, barakelde. İgilek İlyas. Mınaке dostlar, Kökbörü деген at eken. Mınaке dostlar, бүгүнкү чоң тойдун себепкери Карим Hacı. Mınaке bir men tanıştırып ötөйүнчү. Бул элдин баарын таныштырат. Буну таныштырган киши жок. Mınaке Көкбөрү Федерациясында калыс, Бишкектеги Mualamан Улактадагы бүт жерде калыс. Карим, биринчиден тоюң кут болсун. Ушул той жөнүндө bir aydan beri butun жерге тийбей даярданып атасың. Ошол күн келди. Ушул той жөнүндө bir бөлүшүп кет. Рахмат, Асылбек, Алла разы болсун. Бүгүн мына өтө катуу переживать эттик эле кечки карды көрүп, кече ресторанда конок тосконбуз. Анан өтө переживать эттик эле. Аллах Таала мына жакшы күн чыгып, сонун болуп атат. Бул улакты былтырдан бери эле берем деп эч былтырда пандемия болуп калып, жак болуп, ажы атабыз, аженебиздин чоң жашаган 45 жыл болгон юбилейин өткөрүп, анан кичинекей Манас деген угумду сүйлөткө тургузуп, ушул жерде маталайын деп ниет кылдым эле. Бүгүн мына Аллах Таала ошол ниет тилектерибизди кабыл кылган экен. Бүгүн мына жамаат келип, ар жактан Өзбекстандан, Казакстандан мына коноктор келип, жакшы оюнубуз башталды буюрса. Жакшы, сиздерге рахмат. Бул жерде балдарды дамоосу келди, бул жакка дагы согум союлду, боз үйлөрдү тигип, колдон келишинче балбандарды сыйлап, урматтап, аракет кылып атабыз колдон келген элдердин батасын алалы деп. Быйылкы жылдын биздин бул Лейлек улагыбыз, Теке улагыбыздын биринчилеринин бири эми башталды. Анан мына поляны да байкасаңыздар, атайын грейдер салып, началадан баштап тарканга грейдер салып тегиздеп чыкканбыз. 20 күн, 1 ай болуп калды, тегиздеп чыктык. Улакчыларга жакшы болсун деп. Ошол эртең эс алабыз, эртең жума, бүрсүз күнү, суббота күнү да кайра торпок чогобуз. Себеби мен баягы Жалалат Ош жакта балбандар мындай эмеге аралашып жүргөнмүн, өзүм ушул торпок
Булатта да судья болуп жүргөн Карим Ажи, балдардын сыйына урматына ушул торпок чыгарып берип атам. Суббота күнүнө келип торпок чыгабыз. Рахмат сиздерге. Баракелде. Керим. Кудай буйрса, ушул батаң түз кабыл болсун. Уулдарың сенде болуп ушундай калыс боло турган уулдардан болсун. Кече Таштын тоюнда бир өтө жакшы бата айтылды. Таш атаң чыккан 100ге чыкканда улак берди. Кудай буйрса Аяш атабыз 100ге чыкканда сен да улак берип кал. Амин. Баракелде. Ийгилик. Аха. Мынакей достор. Керим Ажи, Карим Ажи болуп кетти биз менен. Бүгүнкү тойдун ээси. Той ээси. Кеттик анда. Мынакей келатат улак. Келатат улак. Кимде экен? Кетти. Кайтарабы, нары көздөй буруп баратышат. Саман биякта. Бери кайрыш керек. Жердегі толғалдарға көз болыңыздар. Азыр кайтып келет. Аймара келді. Бирок стоп. Мынакей келатат. Кимде экен? Көрүнбөй атат бизге ким экени. Байракка карап айда, байракка айда, мына манас каратат. Манастын артында ким экен? Так. Ким экен бул балдар? Жок, дагын деле. Көрүнбөй атат. Hay. Салым болуптур, эсеп болуптур. Бул Манас окшойт. Манас Иралидин окшойт. Бирок байракты туруп таштайды. Азыркы эсебимиз экен жигиттер. Бир айландырып келип туруп анан таштайт. Себеби бай чийинен сырткап түшүп калган үчүн эреже ушундай. Сусаңыр ала. Hayya! Aylandırıp taşta. Kelecek en orta, kelecek деген forması. Köpbörü sport degendeki zile tartıp жүрген жигитибиz бар. Ulaştıdan bir adıdan öz taşla koyup da koyuyor. Biz tanımayız taşlayın. Barakelde var mı? Bu ulaklı da kalı olak yani. Hadi bir kolda ulak. Asılbek'te ulak da vaysaydı diyor. Haydi hadi. Çile baldan çoğarı taştan 10.000 som olasın. 10.000 som olasın çoğarı taştan. Atçılığında etek doğrula jigitler. Aylandırıp taşta. Bas kamçıda. Cemce'nin emesi olsun. Bahtiyar aç duruyor ortada. Bahtiyar damla. Evet, az mı gördünüz? Selamun aleyküm. Bahtiyar damla gidiyor. Hay hay hay. Kaynakan yer. Sal baş. Kayna orada, kayna. Kayna, gel. Sal. Çoğarı taşta 10.000 som olasın. Polvon. Harekette kal. Hayya. Sal kardeş. Bayram koy. Bunlar ulak yerde. Kimde tör otur. At salmaylar. Düşüp ketdi. Kötörüldü ulak çıktı. Çıktı. Kayrap şeri gelet azırçı bir o. Yerdeki bizim hurmatlı ulak görmanları, konuklarımız,
Ehtiyat bolunuzlar tuğanlar. Köyde kırsıktansın, cığılmay, kırılmay, müdürülmay. Esen aman özüne targan Galatana nasip kılgan olsun. Uşuğulak çıkkana hatırlık katmışlar tuğanlar. Akşamda oynayışlar yok. Attırırız. Önce kanday olsun. Talaş, tartış menen baratat. Çıktı ulan. Çıktı. Şimdi orada. Bayış mı? Cepken bayış taken. Bayış taken. Kulağına geldi. Sağlam. Sağlam. Bunlar taza düştü. Geldin ha, mağaranın düğündesin. Düşkön yok. Buna bizde mağaraçılarga düştü. Hop bara geldi. Düştü. Alıp gel. Balbandı alıp gel. Niye yazıp? Kol çağıp koysanlar bola. Mana bizden sıymıktarımız. Niye yazıp degende bilesinger. Pake var bol. Karıva. Betke bırış düşse de jürökö bırış düşmesin. Jaşı ötüp atat. Ne kılabız? Tübölüge eşteke jok. Var bol. Bilekten güç taybay. Bayıştın. Oy kının ansırılıp turgan kezderi esте da. Mikrofondu vereyim. Bake bir. Jakşı bir bakıldap berçi batаңан. Assalomu alaykum. Karim aka. Şu toy berip atasiz. Toyuңuz toyga ulansın. Şu Manas balаңыз Kırgızстанга керектүү жигиттерден болсун aka. Канча жакшы адамдар кабыл айтты. Ошо Алла Таалам кабылды түз тийгизсин aka. Үйүңүз ар дайым тойлор болсун. Амин. Баракелле. Амин. Наке. Артынан эле келдиш балбан салып кеткен экен. Assalomu alaykum polvonдар. Баракелле. Toyuңuz toyга улансын. Oğlunuzun Manastın ömrün bergen bolsun. Allah Taala alım karı olama ballarını çağırgan bolsun. Şunday toylardan berip turuyorum aka. Toyuңuz tinch olsun aka. Aman sen ötüp Amin Allahu Ekber. Barakelle. Ağızga rahmat. At çapkan bayış çoğunlar. Oşan menen birge öldüğüne. Bugün Elburst'un atları katı jugurub atat. Keldiş balbamın aldığı katastap 5 bin sonra $100 katastap ilke jetu aldı. Bu ikinci atı menen bayış salıp ketdi. Altından ele keldiş balban salıp ketdi. Aksu'dan Borya akesinin atı menen $100 katastap. Söz bererdi. Yine adamati göz cumarın jolup kaldı dikkat. Çıktı okşayt ulak. Çıktı ulak. Жоқ. Çıkkan eken eldarımıza biz daha koşup kaçıpız. Ulak çıkıptır. Bu yaktan ake. Bu yaktan kaynap atkan jarı bu yakta eken uşaka geleyim. Ayda Tilek! Gel. Tamam. Adilet. Argen hayda. Hayda Argen. Var. Ağzı söz aytkanını unutmayçılar da. Murat şunu koyarış gerek. Rahmat, var olsun, kol çağıp koyunuzlar. Ay. Demir molda okul. Kimde aylandırıp otak, getir otak bir bala. Bek aylandırıp otak ile bek yaka çıktı. Başka kim oldu ki? Ver jakta kalaklar. Ha buna kel. İlyas'ın tüyünde turadi. Ulak. Aa canlar Nasıl Oh Argen geldi. Argen Katar geldin Argen.
Vuraldım lan. Götür. Götürdü bu. Götürdü. Paska varıp 5000 sabalası Zülfey bismillah. Naqtan ne jüreyliz? Evet. Naki. Şu yerde Orallı öyle bir demek kılıç var. Bara için ne kılattır bu? Geçir. Bunlar uğraşıyoruz ha. Götürüp çıkan eken biri. Qaysı balban eken bu? Bu biz göndük. Neler şu balbanlar? Sen tanıyın bırak. Sırttan tanıyın da. Atın neler şu balan? Bürküt degen. Çoğun salımlarga salып жүрөт бунда. Mına arada. Mına mı yazar arada? Hayya! Hayya aydağası koy. Gitti. Gitti mına ne orada arada. Başka. Oşada özündeken dağım böyle bürkütte. Bara geldi. Haydi az kaldı. Hayya! Ayda bürküt. Taşta bürküt. Ayakta bir yaktaki. Tamam Hayatay. Yol ketdi, qaytib ketdi qayra. Bu vaqt tushib qoldi. Hay qayran meni atay, tushib qolgan ekan. Shunchalik tushib oldi. Buyruq emas ekan. Seniz qancha yerdan olib keldilar. Shu yerga tushirib oldi. Hayya! Nurbek ayda! Haber geldi. Kobra. Yok götürle lekin. Götür parmadı. Üstünde mol jolda aytып turabыз endi. Kim götürülgeni görünmeyat. Bağış eken abi bari geldi bağış. Bağışta olsa geliş gerek, bağışında takım mıқты. Qaytып kelет şu yoqdan toz olaylı. Объездойга çıkıp toz olish kerak. Naka qaytdi qayra. Gel adam. Hayya! Naka bize de gel. Ay. Naka. Şu yerga tushib qolgan ekan. Ay, meni aka qayran meni. Kim ekan hozir qolar? Yer olib ketdi. Yer olib ketdi. Yas. Jingini meni olgan ekan. Ay. Başını götürüp etken atçı. Başını götürgen atlar biraz ura gelip yağlap alamanda. Günlüğe taşıp 5000 som alası. 5000 som. Yukarı barıp kayalası. Manat ayda. Götürüldü. Gelecek bir. Akjol ce. Aybek. Taşa. Taşta. Esep suca. Esep. Жақшылық екен. Жоғары таштап тая lazım. Баракелді мынаке. Жақшылық. Болбан. Жарады ішке. Мынаке айттым эле го. Айбек же жақшылық деп. Жақшылық екен. Мынаке жоғары таштап тайға кетті. Biz intervyu alğanға biraz болбай қалады екен, себебі баяғы
Өтө деми кыстыгып чыгат улактан. Бая сүйлөгөнгө бир аз оор келет экен. Ошого четтен көзөмөл кылып сүйлөп берип туралы. Şimdi farkında ki. Oo şu kızıl tevete şey. Kim manatlı? Kıyas. Kıyas. Şöyle. Manasaka al gördün ha manasaka. Manas. Çok kıyas eken. Kıyas eken. Aldan toz çıkavuz. Hazır gelip. Kıyas koydu. Kıyas koydu eken. Gel. Bak kıyas da orada kulak. Kıyas para tak bak. Jet para yok. Al görüyoruz. Bak. Çalış para. Çetmeye kaldı biraz. Biraz çetmeye kaldı. Ne oldu? Tak. Düşüp kaldı ulak. Ha. Adam jığılgan eken. Turdu mu? Ha çıktı. Şey kıyas gel atıp çetmeye kalgan eken. Ha, kalısı ışkırık çalıp atat, toktat kıladı atat. Demek şu üzerinde bir derece bozuldu bir deme oldu. Kolay gelsin. Ha. Nake dostlar, biraz spornuy moment jaraldı bir yerde. Kuday buyursa, ikinci bölükten jolga alzanda yigitler.